zihanitse kandi no kuzamba nyuma y'uko FARDC ikomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye Walikale Rubero n'ahandi hatandukanye urabona yuko na Kivu y'Amajyepfo bagarukanye ingamba zidasanzwe byongeye gukomera cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba hagati ya M23 n'igisirikare cya leta FARDC ndetse gifashwa na FDNB. Mu misozi itandukanye hakomeje kumvikana ihunganabana ry'umutekano. Kiriba, Sange, Remera ari amakuru akomeye y'ibiri kuba Kamanyora ndetse no mu nkengero zaho naho hari ibiri kuvugwa biri kugenda bikorwa, aho abari muri Uvira bamwe bamaze guhungira muri ibi bice nyuma yo gutinya kugirirwa nabi na Wazalendo yamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Zifashe gute? Indi dosi ikomeye iragaragaza abasirikare 500 b'igihugu cy'u Burundi bari guhigwa bukware. Ariko mbere ko tubabwira iby'abasirikare ndetse n'imbere yuko turi buse kwakira ruko informa tubwira ibiri kuba, mu nyemerere tubabwira ibiri kugenda bigaragara. Kiriba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umujyi wa Uvira ubonye ituze. Site ya Kiriba nayo yinjiyemo ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo, aho zakiriwe n'amashyi menshi n'abaturage b'abasivili. Iyi ni intambwe ifatwa nk'intsinzi ikomeye ku ruhande rwa FARDC mu kwisubiza ibice byo muri Sud Kivu. Abaturage ba Kiriba bagaragaje ibyishimo bavuga ko biteze ko igaruka ry'ingabo za leta rirasubiza ituze muri ibi bice, umutekano n'imibereho yari isanzwe ikagaruka. Nyuma yo gufata Kiriba, ingabo za FARDC zahise zerekeza mu cyerekezo cya Kamanyora, aho amakuru ava mu baturage avuga ko hategerejwe abazahabohora. Abaturage babo baravuga ko bizeye igikorwa cy'ingabo kizabafasha kongera kubona umutekano no gusubira mu buzima busanzwe. Si ibyo gusa, mu butumwa bwa Justin Bitakwira bukaba rero ari ubutumwa butavugwaho rumwe, aho rero ku bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare Justin Bitakwira, intumwa yatowe ihagarariye Uvira, yahamagarira abaturage bose mu burasirazuba bwa Kongo kubana mu mahoro no kurinda ibikorwa byo kwihora no kwirinda ibikorwa by'ihorera. Yagize ati, ndashaka gutanga ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo hatabaho guhiga abantu. Amoko n'imiryango bigomba kumenya ko hari mu kubana mu mahoro no mu bwumvikane dushobora gutsinda uru rugamba. Ubutumwa bugamije gukumira amakimbirane ashingiye ku moko cyangwa ku muryango mu gihe igihugu kiri mu rugamba rwo gusubiza amahoro n'umutekano muri ibi bice. Mu yandi makuru agezweho ku rugamba rwa Sud Kivu, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ntibahagurukiye kuri iyi nsinzi gusa muri Uvira gusa, bakomeje gukurikirana M23 mu bisozi itandukanye Ruvunge, aho amakuru avuga ko umwanzi wa FARDC ari M23 yagabye igitero gitunguranye ahagana ku isaha ya saa 8 z'ijoro agahura n'ibisasu bikomeye. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko hakurikijwe amabwiriza yatanzwe, intego ari ugukurikira ndetse no kuba bakisubiza Bukavu. Nuko bo babitekereza ni nako babivuga. Uko ibintu bihagaze ubu, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bo bakomeje kuba bagaragaza imbaraga zo kugira ngo bagarakane ubugenzuzi mu bice bitandukanye, ni mu gihe ubuyobozi n'abayobozi batandukanye bakomeje guhamagarira abaturage amahoro, ubwumvikane n'imibanire myiza. Abaturage bo muri iyi mishyi nta bakomeje gutegereza intsinzi za gisirikare kugira ngo ibintu byongere bijye mu buryo. Nuko situation y'umutekano ihagaze muri ibi bice. Indi dosi ikomeye ihari iragaragaza ko abasirikare b'u Burundi barenga 500 bari guhigwa bukware. Byagenze gute? N'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barenga 500 bakora mu nzego z'umutekano barashinjwa gutoroka inshingano za gisirikare nyuma yo gutsindwa ku rugamba muri leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bari baroherejwe kurwanya inyeshyamba za AFC. Bamaze gusubira mu gihugu cyabo bahisemo kwambura imyenda y'igisirikare binjira mu buzima bwa gisivili kugira ngo batongera gusubizwa ku rugamba. Amakuru yo guturuka mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi FDNB aragaragaza ko abasirikare bakigera mu gihugu bashyize intwaro zabo mu bubiko bwa gisirikare, nyuma bahindura imyambaro binjira mu baturage, ntibongera kugaruka mu kazi kabo ka buri munsi ka gisirikare. Umwe mu ofisiye bakuru b'igisirikare cy'u Burundi utifuje ko amazina atangazwa yavuze ko bamwe muri abasirikare guhera mu kwezi gushize ku mwaka wa 2025 bari basabye uruhushya rwo
kujya gusura imiryango yabo ariko bagera iwabo bagahitamo kutongera kugaruka mu gisirikare. Yakomeje atangaza ko hari abandi bafite pasiporo bahise bahungira mu bihugu by'amahanga. Aya makuru yayahaye Pacifique Ninazwe, impirimbanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, avuga ko bamwe mu bahunze bageze mu bihugu byo mu karere, mu gihe abandi bagiye kure cyane, harimo abagiye muri Dubai mu kazi k'igishoferi ndetse n'ubusekirite. Yagize ati benshi muri abo bagiye gusura imiryango yabo bahita bagumayo. Abafite amapasiporo bagiye burundu, bamwe bari mu bihugu byo mu karere, abandi bageze mu mahanga ya kure, bamwe baragiye, abaturutse bagera kuri 500. Aya matohoza yo gutoroka inshingano za gisirikare akurikiye igihombo gikomeye cy'ingabo z'Uburundi zagiriye ku rugamba nyuma yo gutsindwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikare batahutse bahurijwe ahantu hatandukanye, benshi muri bo bagahitamo gucika bakigendera. Ibiro bikaba byarasigiye igisirikare cy'u Burundi isomo rikomeye kandi riremereye. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, igisirikare cy'u Burundi cyakajije ingamba zo guhiga aba basirikare baturutse haba ku mipaka yose no mu nkengero z'iki gihugu. No ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura hashyizwe abasirikare bambaye imyenda ya gisivili bashinzwe gufata abakekwaho kugerageza kuba bakora deserting cyangwa se gutoroka igisirikare. Si ku mipaka gusa, kuko no mu baturage imbere mu gihugu hoherejwe urutonde rw'amazina y'abasirikare baturutse rushyikirizwa abayobozi b'inzego z'ibanze n'imbonerakure, hagamijwe ko uwo babonye wese bahita bamufata bakamushyikiriza inzego z'umutekano. Ibi byose biri kuba mu gihe u Burundi bukomeje kohereza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Baraka, Bibogobogo na Murimba muri teritwari ya Fizi, ndetse no mu bikorwa byo kurinda umujyi wa Kalemi. Ibi bikomeje guteza impungenge ku myitwarire n'imitekerereze y'abasirikare bari ku rugamba. Ku rundi ruhande, hari amakuru akomeje guhwihwiswa avuga ko ibihugu byo mu karere birimo Tanzania, Burundi, Afurika y'Epfo na Angola biri mu biganiro byo kongera kohereza izindi ngabo muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri uwo mugambi bivuga ko Tanzania yaba yaramaze kwemera kohereza abasirikare barenga 12,000 mu rwego rwo gukomeza guhangana n'inyeshyamba za M23 mu ntambara igenda irushaho gufata indi ntera mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibibazo byose biragaragaza isura y'umutekano muke n'ihungabana rikomeye bikomeje kugenda bigaragara mu mutwe wa gisirikare muri aka karere, mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kugira ingaruka zikomeye muri iki gice cy'igihugu nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Ni mu gihe ku mirongo y'imbere y'urugamba, Karemba Aimable aratubwira ko bimeze gute. Karemba, waramutse neza? Mwaramutse, muraho neza, murashima Imana. Kugeza ubu bihagaze gute? Agezweho n'ayahe? biri kuba nibi? Nsango ku mirongo y'imbere ku rugamba, amakuru agezweho yimbitse kandi yeruye, turaza kugaruka mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Byo muri Warikare, ngira ngo turagaruka mu misozi yagabwemo ibitero ku munsi w'ejo n'uruhande igisirikare cya FARDC hakoreshejwe drone. Yego. Babwire aka kanya imibare iri kubarurwa y'abaguye muri ibyo bitero byagabwe na FARDC ni abangana iki cyangwa se ni bande? Yego. Ahangaha rwose Kasopo harabarurwa abaturage barenga ngo 29 baguye muri iki gikorwa cy'igitero cya FARDC hari Kasopo. Yego. Turagaruka kandi na Ikobo nyuma y'uko n'ubundi izi drone za T4- zihagabye igitero. Amakuru mamo aturuka muri ibi bice biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imirwano ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Ikobo nyuma y'uko naho n'ubundi hagabwe igitero ku munsi w'ejo. Yego. Biravuga yuko haramutse icyitwa imirwano no ku butaka advance hagati y'abahigu Special Force n'uruhande rwa FARDC rwa mama kwa 3 nyuma y'uko n'ubundi FARDC ikomeje gukora ibintu byose byo kugaba ibitero bakoresheje indege za drone mu rwego rwo kugira ngo baharure inzira yo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23. Yego. Ni mu gihe kandi tukiri mu Kivu y'Amajyaruguru, turanyarukira muri Masisi, imisozi yegereye Kinigi, naho humvikanye igisirikare cya uyu mutwe wa FDL bivuga yuko cyongeye kuba cyagaba ibitero muri ino misozi. Turabigarukaho, turagaruka muri Sud Kivu tubabwire uko bihagaze mu misozi Fizi, Uvira, mu misozi itandukanye yegereye za Ruvungi, Sanje, Twikoze, Remera, Mayamoto no mu bindi bice bitandukanye. Tubabwire uko bihagaze na Kamanyura, aho abaturage bari kuva muri ibice bya za Kiriba bahungira za Kamanyura. Turababwira uko bihagaze.
turagaruka kandi kuri situwasiyo y'igisirikare cy'u Burundi ubona yuko ngo gishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira akaba aricyo gicunga umutekano abawazalendo cyangwa n'abandi batandukanye bakaba bahava cyane akaribo ba platoon commanders bakaba baba abasirikare b'abarundi kuruta abasirikare bafatise nk'uko biri kwifuzwa n'igisirikare cya FDLR aricyo gisirikare cy'u Burundi. Turajya kandi n'imwenga Bunda tukoze tubabwire ko situwasiyo ihagaze, amakuru yo ni menshi cyane. Yego Karemba Aimable watubwira uko bihagaze nta kibazo, tukareba akantu ku kandi, watangira utubwira ugahera ku ngingo imwe ukagenda utubwira uko bimeze tujya n'ahandi tureba. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko ku munsi w'ejo ahitwa muri Kasopo hagabwe igitero kidasanzwe muri bino bice bya Groupement ya Kisimba ndetse na Ikobo muri teritwari ya Walikale. Yego, nyuma y'uko hagabwe igitero kidasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, imibare ikomeje kugenda yiyongera igaragaza abaguye muri kino gitero, aho amakuru mamo akomeje kugenda atangazwa ngo nuko nibuza abarenga hafi 29 hagati nahoze mbona mu masaha y'ikirere bahakira hagati y'abangana na 24 kujya kuri 29, abakomeretse bo rwose baragera kuri 63, amazu asenyutse aragera kuri 4 nk'uko bitangazwa n'abari hafi muri misozi za Kasopo. Ibi rero bibaye nyuma y'uko n'ubundi nubwo hagabwe ibitero n'ubundi muri bice hakoreshejwe indege za drone ziri mu bwoko bwa Tech4, ariko nanone biravuga yuko muvuma z'izi ndege mu kirere cyegereye n'ubundi Walikale byaba ari hano za Ikobo mu misozi yegereye mu byerekezo bigana za Karembe mu misozi yegereye za Marimo, hari gukorwa icyitwa muvuma z'indege za drone ziri mu bwoko bwa Tech-Marinazi muri pozisiyo zegereye ikirere cy'aho mama ko yataterereye. Urabona yuko muri rusange n'ubundi ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa FDLR badasho baba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, abanyamegizike n'abanyakolombiya, abanyargentine bo baracyavuga bati twebwe twiyemeje gukomeza guhangana kandi no guhatana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Ubu rero Ikopo tukiri muri Walikale nta kindi kihavugwa kidasanzwe, ni ibitero n'ubundi bivuga yuko habayeho advance, ku ruhande bivuga yuko ari Special Force ndetse bafatanyije n'aba FDLR n'abanakonda n'abasirikare ba FDNB bagabye igitero bakoresheje imbunda ziremereye baturutse mu misozi yitwa Bushungiri hafi neza n'imisozi itegamiye cyane hano mu misozi ya Ikobo mu byerekezo biri hafi n'ubundi na Groupement ya Kisimba, nk'uko amakuru akomeje guturuka ibice bikomeje kugenda bivuga ko FARDC yo ikomeje ibitero muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi bivuga ko ibi bitero biri kugabwa bishobora no kototera imisozi muri teritwari ya Masisi, Rushuru n'ahandi hatandukanye, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi ikavuga yuko binagaragara yuko uyu mutwe muri Masisi bakomeje kudeployinga abasirikare muri za Kinigi, za Karambi, Osoba, Nyungu n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo bagote FARDC, nyuma y'uko n'ubundi bivuga yuko FARDC umugambi ifite ari ukwambura amaboko y'abatutsi byose ifite muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego Karemba Aimable no wajya no ku index nawe ukatubwira kuko wateguye menshi, ugenda utubwira kamwe ku kandi. Ubu amakuru mamo muri Kivu navuga yuko twirwa no kwigarura ibice byinshi bitandukanye cyane, niyo mpamvu ubona igisirikare cya FARDC bavuga bati dushobora gusinzira bariya abawazalendo bari muri za misozi ahitwa za Kishura na za Karenga, bakabanyirwa muri humye n'icyitwa za MDP twirwanaho cyangwa mama kwa tatu bashobora kuba baturuka za Kakuku cyangwa za Ruwerera, kuko baravuga bati bira bice byose babirimo. Yego, urabona yuko rwose situation ni hatari sana, niyo mpamvu FARDC ikomeje kugenda izana ibikoresho byinshi n'abasirikare muri zino position za Fizi, ariko cyane cyane zegera imihanda iva Fizi yerekeza Minembwe ndetse kandi no muri Uvira muri rusange. Yego, naho muri Tanganyika bya Karemba Aimable zavugagwa ko M23 ushobora kwanyura yikireza Tanganyika, kugeza ubu ku ruhande rwa FARDC ibi bice byo babirindiye umutekano gute? Uko muri Tanganyika umutekano urindwa, yego, ibintu byihariye cyane nko mu misozi ya hano muri ikiyaga cya Tanganyika, uri kubona yuko amato amwe ari kugenda azanwa submarines ku ruhande,
rw'ibice byegereye za Uvira ndetse kandi na Fizi na Karemi. Urabona ko muvuma militeri zirakorwa mu masaha ya nijoro, zirakorwa mu masaha ya kumanywa. Urabona yuko rwose aho ariko ndetse n'ishusho fatizo y'urugamba uko rukomeje kugenda rugaragara no ku butaka bwa Kongo. Yego. Ubu rwose Tanganyika biravuga ko abasabufanizi bari kuzanwa cyakiganjemo abarundi, naho rero abasirikare b'abapadese bikanavuga yuko harimo n'abamarine bamwe na bamwe b'abacanse ba Black Water bakomeje kuzanwamo hano. Yego. Tanzania nayo ntiyakwihurira kuko bivuga yuko bagaragara cyane bakora mu kumara militeri muri ano maso ndetse Karemba Aimable turumva bicika. Karemba Aimable gerageza ushake network turumva bicika. Allo? kunyumva. Yego ariko ugerageza ushake ahantu hari network kuko turi kumva biri kugenda bicikagurika Karemba. Allo? Yego ndabumva. Ndumva network zikomeje kugorana. Nta hantu wahagarara ku buryo tubasha kumvikana neza. Bwana munyamakuru niba byakunda rwose twakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Yego reka duhindure umurongo tugerageza bariho dukoresha, tumuhamagare muri ubu buryo turebe ko bidukundira kugira ngo tubashe gukomeza kugenda tumwumva tubwira ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba, aho rero kugeza ibimenyetso bihari bigaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano kuri buri ruhande nk'uko rero biri kugenda bivugwa. Karemba aho hura twumva? Ndabumva neza. Yego reka tuvuganira aha. Wakomereza aho wari ugeze? Ufango cyaga Tanganyika deployment cyane ziri gukorwa ku basubmarines, harakekwa yuko hariho uruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya Tanzania, hagakekwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Ari kunyumva? Allo? Allo? Ndakumva Karemba Aimable. Ruvango deployment ziri gukorwa mu misozi myinshi itandukanye hano mu kiyaga cya Tanganyika. Urasanga ko harimo abasirikare b'abarundi cyane n'abo bacancuro b'aba Black Water cyane na Tanzania bikomeje kwiganza, kandi hakaba hariho kitwa kubadirisha abasirikare babakura muri position zitandukanye nk'abegereye position zegereye Uvira, ugasanga bafata abarundi bakabahakura bakayegereza abanyatanzania bakamara umunsi umwe, nyuma y'iminsi ibiri ukajya kumva ukuntu ngo babajyanye mu zindi position. Urabona yuko cyane operasiyo zo kudiployinga cyangwa se n'uburyo bw'imirwanire FARDC navuga yuko ikomeje kugenda izana impinduka zidasanzwe mu buryo butandukanye n'ubwo twabonaga. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Turakumva Aimable, turakumva. Ruvango muri ibice bitandukanye cyane no muri za Karemi ngira ngo n'abasirikare bakomeje kuhazanwa. Yego. Uri gusanga ko n'ubundi uko kubadirisha abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika no muri za Karemi mu misozi myinshi itandukanye ariko bikomeje kugenda bikorwa. Ishusho fatizo y'urugamba rwa hano muri Sud Kivu cyangwa na situation y'abasirikare mu misozi ya Sud Kivu, urabona yuko cyane amayeri y'urugamba FARDC igihe gitoya imaze ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi, urabona yuko bakoze impinduka zidasanzwe ndetse kandi navuga yuko ziri gutanga umusaruro. Yego. Dukomeje rero watujyana no kuzindi action naho ukagenda utubwira ahandi ko bihagaze, kuko n'ubundi hungabana ry'umutekano ho biravugwa ko ni class zitandukanye. Aksi zitandukanye cyane nk'ubu wenda nko muri Warikare niho twagaruka gakeya. Yego. Warikare haravugwa deployment ngahitwa Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri, hakavuga yuko mu byerekezo byegera ahitwa za Tenderukara haza n'ikitwa imisada y'ibikoresho. Yego. Muri position zegereye Warikare n'ubundi muri rusange, ariko hakavuga yuko n'ubundi umugambi uhari ari uwo kwegereza abano basirikare b'Abazalendo FDLR bari muri bino bice bitandukanye.
yego, mu rwego rwo kugira ngo babongerere ingufu zo kongera kwikusanya bakagaba ibitero muri teritwari ya Masisi, Rushuru n'ahandi hatandukanye muri rusange hegereye teritwari ya Walikale. yego. Warikareho ejo byavugwaga ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto n'amashusho agaragaza imodoka nyinshi za M23 bivuga ko bashaka gufata Butembo. Byo kugeza ubu bihagaze gute? Amakuru mashya mufite kuri iyi ngingo n'ayahe bwana Karemba Aimable? Ifatwa rya Butembo bivuga ko ba23 yamaze gutegura bihagaze gute? Ifatwa rya Butembo wenda rishobora gushobokera mu kuba FARDC arangara ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Navuga yuko ma 23 hari imisada muri Rubero, hano hari imisada hari kugeza Kishambiro yerekeza ahitwa Bikara, Kitobo ku muhanda w'Itasonari kabiri bagana ahitwa za Kabiro bagana ahitwa mu byerekezo biri hafi no mu burasirazuba bwa Rubero ahitwa hafi na za Mayitana. Yego. Berekeza n'ubundi ku muhanda uva ahitwa za Kitambiro bagana ahitwa za Balonge, mu byerekezo n'ubundi bigana ahitwa za Katwa ku muhanda Rubero Musenene. Yego. Ni deployment rero ubona yuko zikomeje gutera ubwoba bikomeye uruhande igisirikare cya FARDC, bikavuga yuko n'ubundi mama ko ivuga iti Kivu y'Amajyaruguru batugabe ibitero mu Masisi, batugabe ibitero Walikale, ariko natwe Rubero twagura inzira twerekeze i Butembo. Urumva yuko rero mu gihe Butembo n'ubundi uzwika ari umujyi w'ubucuruzi mama ko turamutse winjiyemo byaba byongeye kuba akazi kadasanzwe ku ruhande igisirikare cya FARDC. Niyo mpamvu wumva ko FARDC nayo hafi n'imisozi yegereye za Bihuru, Gereza n'imisozi iri hafi neza n'ahitwa za Kabasinze, yego, ahitwa za Mukama n'ahandi hatandukanye. Bivuga ko FARDC nayo ikomeje kohereza imisada myinshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo bafunge umutwe wa 23 ntukomeze kwinjira muri position zegereye hariya muri Rubero na Butembo. Yego. Naho za Masisi aho drone zirutse kurasaho nkuko hari kugeza ubu n'uwuhe? Ese ubwirinzi bwa bwarahageze? Ni bimwe mu by'abantu babibaza kugeza ubu. Nukuvuga ngo ikiri kugaragara, yego, iri kugaragara rwose mu misozi ya teritwari ya Masisi, yego, navuga yuko na umwihariko waho ni deployment, ariko nanone no gushakisha uburyo ki uyu mutwe ushobora kuba wagaba ibitero biturutse muri teritwari ya Masisi ukaba wafunga uruhande igisirikare cya FARDC mu bice baherereyemo. yego, cyane dore yuko Masisi ubu igisirikare cy'umutwe wa 23 bafite ubwoba, baravuga bati FARDC irashaka kwigarurira Rubaya nk'agace karimo amabuye y'agaciro. yego. Mu gihe bashaka kwigarurira Rubaya, twebwe icyo tugomba gukora ni ukudeployinga abasirikare mu byerekezo byose byo muri teritwari ya Masisi, kuko nk'ubu za Rushowa mu misozi yegereye ahitwa za Bino, za Katare, Masisi yose mu byerekezo bigana za Kazinga biravugwa, ndetse kandi biremezwa bishingira ku bimenyetso bigaragara na hano za Burora. Abasirikare benshi bama 23 bakomeje kugenda bazanwa, ariko nta kindi kiri kubitera ni cyitwa ubwoba bukomeye bw'uko FARDC yamaze gutegura urugamba rudasanzwe rwo kwigarura ibice byinshi by'ingenzi birimo n'ahitwa Rubaya, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ugana mu nyamakuru. Naho mu bice byabohowe kera Goma, Bukavu n'ahandi hatandukanye ho kugeza ubu mwuko hari n'umwuka umeze gute? Ese ntabwo abaturage baba bahari bashobora kwikanga ibitero bya za drone bishobora kubibasira? Ubwoba ni bwose nyuma y'uko mama 23 irekuje umujyi wa Uvira byatanze ikimenyetso gikomeye yuko n'ibindi bice wenda byangarikurwa n'umutwe wa 23. Yego. Ku baturage bari mu bice birinzwe n'aba 23 icyizere cy'ubuzima urabona yuko kitari ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru. Yego. Urabona yuko rwose situation ihari n'ubundi mama 23 nayo iravuga iti mu gihe gito dushobora kuba twagabwaho ibitero mu buryo butunguranye. Bo bagakora iki ubwo? Icyo bakora nta kindi ni deployment, nibyo bikoresho bari kuzana nabo basirikare, ni uburyo bwose bushoboka n'isanamitima ku ruhande rw'abaturage. Urumva niwe mu bice ugenzura umuturage ukumva afite ubwoba cyangwa se arikanga ko waterwa kandi ari umurinze.
yego hari uburyo bubaho bwa tactique za political system zo kugenda baganiriza abaturage bababwira bati muhumure tubereho kubatabara, muhumure tubereho kubana namwe. Urabona ko ari umwihariko w'uruhande rwa AFC M23. yego Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucikwa. Astra Vista.